بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله. تماشاوان هیجا شبا و بخیر. نرینا راست دست پیکر پشتی هفته کدن امدی سب هفدورنه مجارن دروجه ویدنه ما چند مسئله جوان نکاند مسئله کو ما گرانی آوان جبو خو دید و مهم در کتنه پیش امی سروان به نرینه که راست خبر بدن. ایرو میوانی ما لستودیوی روزنامه‌گر و نویسکار عبدالله قوان هیا. ام بیش نویسکار بسید بیشم. خیراتن سر شورات. نه خیریت عبدالله. خدا شکر انشالله. و سر سخای پیداجی و پارزر برز یحیی توران به میوانی ما مستموج بخیراتن سر شوراتن. خیره خودش راضی به. خودش راضی به. مساعده و هذا ام استودیو دست پی بکن. تماشاوان هیجا مسألة غزة جبومة مسألة سريكية متخوازن أول سري خبر بدن هن داخويانية نو هناك أم بيجن درباري عقربستية دا وكيكو هنقافين جرينكتينا عاويتن وكيكو ماج مدياي هناك داخوياني ستاند أو جي حماسي ده هلهمبري 34 سیره دستی حماسی دنه آگربستی قبول کریه بله هی شکل و چارچوبا داوی لنهات داین جبروی ام دبیجن بلکی دو وقت کی نیز ده اف داخویانی اف بیانات بین کرن ام جی سروی هی کاربن زیاده تر خبر بدن لی لکی جی قتل عام و کم کجی رجما سیونیست دومه بین آفبر جخوا ایدی جعالی انسانی و جعالی شرط و مرجع حرب دت سینورکیش خوره ایدی نادینه و به هر آوای لمکتبال نخوشخانه لامبیجن امبولانسا ایریشو بومب باراند که امی سرویجی خبر بدن الهیله کی جی پشتگیریا دولین اوروپی وک آلمانیا وک امریکا هی دومه یعنی بیانات وها داخویانین وهاتین کو مرف لی شاشت مینه براستی ام بیجن وزیر کاری دروای آلمانیا داخویانی کی بیانات کی دا مقاس کی دن سر خبر بدن دوی جبو حتی کو اولهیا اسرائیل نه تأسیس کرن ام ج کشتنا سویلا و جبون به باران کرنا نخوشخانه عیب ناکن شرم ناکن یعنی اوه وزیر که ام بیجن کار دروای آلمانیا یعنی شخصیت که وها به رنگید کار جبو کمکوژیا رژما سیونیست وها به پروا بیانات هم بده داخویانیا بده می سرویج خبر بدن دورا جی تماشان هیجا لترکیه می وگرن مثلا روزه و دیا هری گرم به واژوی که نو هاتیه دست پیکرن دنابینا دولت او جالاندم تکارم بیجن یا جد نابینا دولت و پکه ده پیواجوی کی تی آجوتن سری ان خبردان تنه کرن بله هیت شتکی باشکره تنه پارتین کو سیاسی دناف ام بیجن او دو دریه عاصی ده هنک خبر بدن نابینا خوده امیر سروی هنک تخمینی خو هنک سروی مسئله کرد کشا کردو و مسئله پکه مسئله چکا مسئله اوجالان چه به هفدو بگیره دایه چه خاصی به هفدو بگیره دایه امیر سروانه انشالله دخوازن خبر بدن داویه داجی اما بچن گوتنا بحثا سوری جی بکن لورا سوری پشتی 61 سالی جبن ظلم و تحکم اساد خلاص بو ایدی ام جبو سوریه هیویا روزین خوش دکن لبله هی هنک ام بیجن پرسی کو بینه کرن هنه چند سال دنجی لازمه سوری وها با آسایی دکار به پیشیا خو ببینه و در دور دولتین کو جیران سورینه چه وظیفه وان هي چه اهمیت وان هي ام سروانات خوازن خبر بدن که عبدالله قوان غزه قتل عام دومه روشکه گران هي براستی لورا شرط زوستانی جی جبوان دست پیکرن بله ولات خو عرض خو ترک ناکن دکونا دا دجین دماغ باران دباره جیش خو وکی کل دربابن باران سرسری وانه دناو کونی وان در سر لوینی وان جلی وانن دناو آوی دنه جزارو که خو به هر آوای کد کاربن اورو شخوره خوارنه کی زکی خو تیر بکن جبوان بلکی
بس دبینن یعنی او قاب شرط نخوشه اون چه خوازم بیشن یعنی د روژه ایرو ده سرغازم چه کارم بیشن یعنی براستی چه نوچه گدرد کهون ده حقیق گازده بیل حساجی آگربستی که نوچن درد کهون ایرو چند روگ بحثا بیده به بالا انسانا پردکشینه بالا انسانی گدلی اون دشوده نه مسلمان تنه یعنی بلکی رول تمام اروپا ev insanı giderketini kuça u kolana yani ev duvarı gazede agrbestik bahs tekirin dilevan dişevit o ve nuçi ve haberi duhazım bişopin şiberçe vakti kerem kir hakikaten ev sağlık salonivik yani vaket sala mahapazda tişte de hafıza insan adı kemere tahammül ne ki tiştini ver hatını holi و veya tahammüla insana ranak. Yekce çiğ, mesela bu bir palam dikşine, yani dua mebejin, em mece xokirin, em raketin, zaroki xore. Yani em kija meban diye xokiriye, meban xanime xokiriye, meban biri xokiriye, o megoti lav haqiq vel haq, em leheb halal bikin. Yani gellik bir şekli rahat kevin, o siber ranabin. Şiberve ملت غزه انا وقتا راد كوه سري خو وقتا داتينه سر بعليفه بري او كفلتي خو توب دكه وحقيق والهب حلال دكن وبشكل راد كوه افتش كي حقيقه حسيتا انسانا وامره ببيجيا وامني شفرا كوه وبفي روحي بفي نيرين را كوه افتش كي الدنيا ربر غريبه يا جامي بجنم راكتن ساعات امي بنم زاروكي خو گش بينم برچاوي خو وام بشف شیار بون ام راهلن قلم که و ام لسر دسته زاروکی خوشبون نترسم بدزی ناوی وان یاسکن شبو چه وقتا بمبا سر وان ده ببارن اف جسده وان وقتا به پرچکرن شبو کملکا واناغ بلیبه ناصب به مزلکی وان هبه ام لسر دسته زاروکی خو ام ایشه وقتا راکون ام ببیجن ام سر دسته وان به وشارتی به دزی سر ناوی وان یاسکن شبروی افتشتی دغازت چید به بالا دینی کشی دکشینه شبروی نوچاک خبرک دواره آگربستیه دیگه درد که بالا تمام انسانا دکشینه دبی و انجامک شویا در که در نکه فقط دوی دراد دو حب صورت خویاد کن یک جه یعنی شخیندی آگربستیه ده صورتی ده گازه خویا کر dünya li Gazze و li İsrail du aynarledinlerin. Yani yek jê tamamê dinyê ev te jî biskad behs kir sebra wan, tevekkula wan û çi gitê serê wan. Zarokê wan dimirin, pîrekê wan, küfletê wan dere gidibên hasbunallah ve ni'mel vekîl û dernakevin şwê dera. Ev ya pir bala dinyê dikşîne ji hêlkê de jî tu qaîde jêr tune. Yani hakusi vahşetik bir bir rengi gitti kirin lihelkeci İsrail. Şiberivi ev tablo bala dinyedik şine o duvarı agır bestiyedi. Guvakta nuçak derdik evi, haberik derdik evi bala insanadık şine. Ben ev haftaya Netanyahu derket çi god. Gu ez her tişti nabejim fakat duvarı agır bestiyedi em peşti çunu. Endam ki hamasajı derket gu em karım bibejin duvarı agrbestiye de şisedi not melhef kiriye evya hem bala tamamı devlet akşan tamamı milleti Müslüman akşan o tamamı bala insani dünya akşan şiber agrbestiye fakat ve agrbestiye de çeheye bengaha ve çeheye evya bala meredik şine çünkü hatta ana medgod şibu agrbestiye diştin jer lazımın yani yekce çiye medgo hukuka netevi hukuka netevi duvarı harbiye de medgo veya tesir ki bike ya da hukuka netevi de hakkı mafi insan adı medgo veya belki tesir ki bike ya da eme bejin hukuka duvara netevi de harbi yani hem mafi insana ve hem harbi merefam kir vakti ji ana biskadı bahsa ev veziri Almanya kir yani şihind hukuka netevi tu nervan kesana beyanatı van dibi hatta İsrail yani bir ser nekeve ev komkujiye
یا دا خسته به منبکرن امش ویا شرم ناکن بیانات نیم ویا جفدی ناکن شبر وی از ویا دبیجم تشتی تسیر بکرال لسر سیونیستا لسر اسرائیل یک جه او بو آدو دا چه بو مدگو بلکه امریکا و اف دولت غربی که اروپا هم بحث کن حتی آنا دواره آبوریه دواره چک و سلاح داده آلی کارتی دن مدگو بلکه اف دنگش دنیه گشی گره بلنده به تسیر که الوان بکه وانا خوبشونده بدن اف جی ما حتی آنا فهم کر اوه جی نه اسرائیل تشتی نه تاوی گودارد که وانا جی آلی کارتیا خواه پاشوه ناکشینن آسیا جی مدگو چه مدگو مسلمان دینیه yani duvarê gaz zede ev kesekî têkiliya wan bi dewlet ar heye belkî têkiliya xwe qut bikin duwarê aborê de duwarê siyasî de duwarê leşkerî de me digot vêya ji wê tesîrke ser wan bike fakat netîcagê em hatinê ev her sê tişt jî me re dinere li gor dilê millet û Müslümana çê nebûye pekî çi wê bi sebebê îro em behsa agiribestiyê dikin birayê Fatih canî İsraîl ana têşe Dühündür jiteşe, o Gazze jiteşe, o tarafi dinye jiteşe. Şu hündürdü, ev tesira, hesir ki desteğan dehne, beri ana bir düseraji, video ev keçik ki Hamas'e gıdabu, yani evveya milleti İsrail dizlerketin kuçav kolana, tesir et ki caniveteşine, eşhel kede Gazze hakus komkuji çebunu hin tankıve. Denim hakirin, asısiyacı tamamen milleti dinye, kodi vicdanın, وام بان اگربستیت که مرد بلکه تسیر که بکن. بله که احیا توران یعنی اوه حافظه کو د سالو نیو سالو امبیجن سه مهادا چهار مهادا بجیبو حافظه کی به انسانیت ره وک آرشیو چه بو و چه پیش بریم بده پیش روزه ده انجامین چوا و درخه هوله درخه میدانی و چه نویس ام بیشن چه سناریو سر بین خبردان جبو پیش روزه که فاتی براستی ایگ وک اروپا وک امریکا خودیه یعنی دموکراسی مافی مروفا خود دیتن تو یعنی ام خودیه وانان ام دو دوزا وانات کن ام جبو دموکراسی بینن ام ولاتا اشغال دکن گوتن او باوریا هانی شخوا جمیجی انسان به تمامی نه تنی جمیجی هنک انسان جمیجی تمامی انسان هات را کرن و باوریا تی انسانا نه ایرو ام بیجن ولات یعنی رجلاتا ناوین و حتی ام بیجن ایگ مخالفه وان امپریالیستانه ایگ مخالفه مثلا اهلی غربین مخالفه امپریالیستان نوانا تنی اینکه لوان دولتا بخواه دجین وانا بخواه یعنی او انسانانا فهم کرن و باوری جبنی تونه که کفاتی یعنی باوری به وان هم سر مافیا مروفا هم سر حقوقا یعنی نتبعی هم سر حقوقا که ام بیجن او حقوق حربی و yani bana tev jmişi insana hat tra kirin ki ifade yani bawi buan nema brasti ve bahsa gotini o veziri kare der ve Almanya vakit ki fatiş ko iro egi nahele yani ev agirbesti iro nahel ki seri fazla mahay nahel ki çebibe ev alikariya vani be şartu qeyde yani ber vena yani net Netanyahu يعني اگربستی ناکن و قبول ناکن و يعني هر در واسطه بتري نري شرط نينه يعني دردخينن او يعني تمامي شرطا لهفدكن فقط يعني وك هاوي ام تشاو بيجن جوخر وقت نينه بتستخينه جبوغ هناك قتل عامي دبك كيفاتي يعني بفيرنجي جبرجي اليكاريه دبينه دولتي اوروبا يعني پشتگیریا وان دبینه ایجا آگربستی قبول ناکه فقط يعني اف نقبول کرنا وان و اف قتل عامی قل برد شعبا قلنا ام بيجن كيفاتي بلكي ده حربا يكميني دنياي ده بلكي ده حربا يعني ادو يميني دنياي دجي بمليونا انسان هاتنه كشتن بيا البته كي افيا بيا زانن فقط او قتل عامی دويتش عقيده تشيبونه
جبرك مديا جواكي وك إيرو بيش نكتبو أفان تشتانانا بالزندي لبرجعبان ند قومين ككيفاتي يعني قالك تشتانا ند هاتن ديتن فقط تمام دنياي إيرو تدر أنا ما بالمديا جواكي ده ولسر جاناجي ده تلفزيونات ده حمكي يعني البرجعبي خوفانا البرجعبي وان قومين جبر بينا او باوريا اوروبا باوريا امريكاني كدمجي انسان د تشيكر بو هو ما تني يعني قوتك وين عندك ما همجي يعني اوي دولة امبيجن دولة بلكي دوي فكري دبي سياستها دولتي بوليتيقا دولتي بلكي إلو دويري دبي ولو بردوام دكي فقط نزيك دي بلكي وقت كي امبيجن هگرنا 3-4 سال بن بلكي 10 سال بلكي 15 سال هذا كيفاتي ويشاو بده اف بوليتيقاي جلغور سيونيزمي هاتنا افاكرن تمام دنياي و اف يعني او تشتغل سر افابوني امبيجن هات فهم كرين تف درون كيفاتي ابانا ويش تمامي يعني اشترف تمام دنياي وفهم كرين واجاري دولتجي وحسابني خوني نهبكن كيفاتي وهمجي اوي سياستا اف بسايتا سيونيزميني كهالنساء امريكا هاتي افاكرن وهم لسر اوروبا هاتي افاكرن ودقل روسيا جي داخلي بيناي لسر وان هاتي افاكرن كيفاتي ووسايتا سيونيزمي ووري وليبرسين وري ليكرن وهمجي ويد بيشاروجي دي تيلي بنركه كيفاتي افانا او يعني وسايتا سيونيزمي ويجسر دولتا جي راب وسياستك نو ويورا افاكرين ويلي برسين لفان مسألة وركرين وسيونيزم بالتمامي اوي يعني بفشكل كيفاتي بله يعني شلون بيجن يعني الوقت كي هندك بلكي حالا جي ام بيجن هندري مجيه مرد يعني سؤال هنا لسر إيرو وسايتا داربي لسر تركي هي توني ولو عم بفكر وقت بينا عين ولو جي إيرو وسايتك سيونيزمي هم لسر أوروبا هي هم لسر أمريكا هي أو وسايت اللي برسين ورك اللي كرين وأفيا بفشكله داوي شاغي ببيني كيفاتي نشغل باز دما حربا بدومينين أو نكارن روجك دهي حرب اف حقوق حربي كو ام دبيجن ياجي حقوق نابنتوي ام بيجن دولتان لسري الهفدو كريا يمذكرنا وبلكي هن محكمة هاتنا عواكرن وكلا هي وكنك محكمين وهن نابنتوي وفان دليلو ام بيجن حافظاكو حتى انها بيكاتيه پیشروجه ده و آرشیو دکار به که تبیه وسایتا کو آن حال سریع جی تبیه وسایتی بلکی زحمت به فقط وید پیشروجه ده نزی کیفاتی ابناء ولی پرسین ورلی کرن یعنی هند هن قاف بقاف اوی ویا اوی او دارزاندن ورن کرن يعني انا كي مثلا وقت برازيليا مثلا يعني خبرك لسر مدياجفاكي قريه لسرجي عسكركي وان ايكم بوش جي تبليفي قتل عامي بويه جي هاتبويه دولتي لي برسين لي هات فكرن يعني وقفك نابي هند تراجب مثلا كشكاغ هات شهيد كرن لسر نابي بينا وقفك هاتي افاكرن افيا اف سيونيستي يعني تشتي تبلي فان كوم كجادبن كيفاتي افانا كيملك تثبيتا كيملك وانا دكن وويش غاغي درن دولتك اوانا يعني دويدري وان اخباري يعني سافجيا دكن بها محكمه دكن اوانا مطلقه درزاندن لو يسر وانا وركن يعني انا مطلق ورن محكمه كده يعني مرند في مساله النبي بيبي بلكي يعني زحمت به يعني شوا هم بيجنلو تشتكي بلكي نرحد يعني بحساني بلكي تشينبه فقط البيشروجي مطلقه اوانا هيبيامد في مساله هي ومطلقه ورد دارزاندن وينما قارب الوقت بري ويقولوا للدنيا برحتي ويبقر بله هذيك وهاجي هي مرة يعني جبو في مسألة بيشروج دبجي
به محکوم کردن هیویه که وها جی دی صحیح بمره ام ایرو چه انسانی که وها آزاد بن وها که ند بن تأثیرا ام بیشن رژیم سیونیست بن او تحكم سيونيستان دا ياجي هف كارين وان بن وك امريكا المانيا يعني خلقي وانجي خلقي كو بفكره خو بانسانيته خو لسر مساله دسكنه درتين كولان الهمبر سيونيزمي وبشتكريا فلسطين دكن فري فلسطين سلوغانا دا بيجن و کسی که حملاتی رژیم سیونیستن یا جی یهودینی یا جی سیونیستن تمام دنیای تنه محکوم کردن یعنی اف هر دو مسئله جیجبو پیشاروجی هیویه که یعنی اف مسئله فلسطین بویه مسئله که نامنتوی تمام دنیای ده بالشكل يعني دولت قاباكو حكومتها و عبدو آخي بشكريا رجمة سيونيست جي بك خلقي وان ديسا خنادن كيلكا في قد عامي سرفي ونيش بيش يعني براستي دي ديروكا نزيكته يعني شبرتشتي تو دبيجي وقتا تاريخا ديروكا يهوديا قد هات خوندن بالحصل أوروبا افتشتا لسر يهوديات هات فهم كرن دوگو وان کسانا شترفی هیتلرده کم کجیل وان چه بویه دیگه به سوی قرم چه بویه ده تمامی کتابی وان دجی به وی شکلی وان دهات هین کرن ده مکتبات ده زانینگاه ده ورد هات خوندن فقط ایرو او ملتی او کتابانا خوندنه ده زانینگاه ده دیروکا یهودیا خوندیه او ملتات شتی غریبه فهم کرن aslında ev دیروک نوره ek komkuş ekam ben soykırım asıl iro Yahudin ucaş bu veya giderdi Kevin. Te got ya nerinik dib millet reçe bu yelle hember Siyonizmi. Aslında iro gidbejin Hamas'e ya da Mücahide Gazze'ye çib destkirin. Yani iro hakikaten bedelik pırmezin te dağın. Yani tu şizaroka bigir yani çend roje paşidiş serma zarok demirin yani lvedera. Şi bir Çin'a gidbederan. Fakat çib destkirin yani ligurme تشتي جهري مزن إروهاتي هولي الدنيا ده أو خد تعالى بحثا يهوديات كه يعني دخوازه وان يهوديانا بإنسان الناس كريم بده أصلاً قتوش هلا معنوي دليدنره غزة اف بلكي يهوديا إيرو بويه فكريات وك سيونيزم geldi diye derketiye o ne Müslümana tane tamamı insanları tehlikakı çavaş insana gışarı yani emdibejin خوفك ترسك çünkü ben evak Amerika evak Avrupa tesir servandık o bedeste wan iro dünya gişi dünleri tehlike bir rengi derketti meydanı. Şiber be ki aslında vaxta bir ana Hamas, Gazze, Filistin ya da İslami cihaten bejin çip deskiren ligormet işte her mezin ana behati deskiren ev işte Xuda Teala Kur'an'ı bahsdike Yahudiya dixwaze bir insana nas kirin bide gid qissayı peygamber adı bilhassa li ser zamanı Hazreti Musa Hazreti İsa o peygambere de gibi insana nas kirin bide aslında iro vek bizinditi di ser Hamas'ı di ser milleti Filistin'i di ser milleti Gazze'ı iro dünya gışvana nas dike yani bala xwe de bir Fatih di Kur'an'ı de 19 cara Xuda Teala carna ser zamanı peygambera carna jê rasta rasta lanet li Yahudiya aniye. Ji bo çi Xuda Teala pir li ser vêya sekiniye. Yani ev şehila Gazze'de vaxta az li meselê dinerim. O şehila maneviyat edilê dinerin. Aslında ev tehlika giş bo insana gişa neş bo Müslümana tenê. Ki Xuda Teala dixwazin nişan bide aslında îro ev tişta di dinyê de hat nas kirin û millet jî milletê dinyê jî tu nerivan kesana nas kirin. Bir çeşitli bahsatı Yahudiya tekirin yani alimime gellik serveya xabat kirine yani bu çin 19 cara lanet di Kur'anet li Yahudiya hatiye yani tuş helk edinere van kesana çu vakti sozi xudanı bir Fatih çi soza xwe evana vegeryane Xuda Teala yani pir bahsa ev karaktera wan dike ev hela wan dike peki vana ihanet başka bir sozi tener kirin na tunere bir Fatih van insanla bu vahye jiri xanet kirne yani vahya şuvan rahatiye ev kelami Xuda Teala
اوان کسانا تشتی الحسابه و نه هاتی گوهراندن حتی لگور روایتنا دبی وانا واحد تشتی اولی گزیور راندنه دبی یک جه زکاته نه هات حسابه وان و جه پیف بکتنه شخین دبی خاند بکر کرنه دنره و پیغمبرش ناوان درکتنه یعنی وش نزیک دیناستکن بالدها بنجی بلکه ست حب معجزی وی دانه دینه قنجای وان هاتیه دنره وان ری خاند کرنه او پیغمبری خو شهید کرنه کشتنه شخين دي فانا قشا براي فاتي تشكي دي دي خود تعالى وقتها بحثا عندك چه نبويه خود تعالى الميراث سورة ده ده آيات 108 که وقتها بحثا عندك دبي فانا يعني تشكي ورد بيجن كي حاشا خود تعالى فقيره حاشا خود تعالى زمانه مره ناگره جمريه وان انسان حقوسي يعني كارن او چیکاوان گدا که به کاراکتراوان شبری خود تعالی اصلا وان انساننا دخوازه به تمام انسانا ناس کرن بده او آیتی گد قرآن ده خود تعالی گد خوازه به انسانا ناس کرن بده ایرو دسر گازره جانا ام دبین بدلنی مزن دشتنی مزن تدان اصلا ایرو دسر فلسطین رو دسر گازره او دسر حیوان ببکانا رو وان اختیارانا رو ایرو تمام دینی اف انسانانا ناس کرنه بله. فکریات هاتی ناس کرن یعنی سیونیزم هاتی ناس کرن دماکو تماشاونین ما گهداری بکن تماشات کن بلکی بیجن اف برنامه که علمیه گلو ویدر تفسیر تی خواندن براستی لسر مثلا قتل عام کوم کجی آغاز هنک کاراکتری سیونیستا الوی دربو مثل قرآن دش خو تی بحث کرن دیروکی ده تی بحث کرن لبلی اف کاراکتری وان دیروکی دش نمایه یعنی ایرو بحث یعنی دماغو ام حیات حضرت بجنبویه حیات حضرت موسی و تشتی قانون سری و حضرت هارون و پیغمبر دن کرنه ام دخوینن تفسیر داد هن ام بیشن حکایتین پیغمبر داد یعنی ام ایرو ددن که لکه هفت فرقی کتنه و جبو تمام انسانیت براستی يعني تعلقه كمزنات بن سيناغوغ هذا بن وان امبيجن عبادت خاني وان دا جسد زارو قدرتين يعني قومك وها لعين كو نا حيفوان زاروكات هر تشتجبوخ مباح شي دبينن يعني الفيدر هن تشتبر كي مرف نكار خبر جبد يعني او زاروك شمات بن وان دا جسد وان درتين يعني اخلاق شيتنا شرف شيتنا يعني جبوخ هر تشتي مباح دبينن ام بیشن مسئله که نکاحی هست اویده جبوان تتشتکی سینوره که شخص داناینن ایرو هیزه که مادی خصنه دسته خواه سرمایه دنیای خصنه دسته خواه به آوا وکه مایمونا امریکا آلمانیا انگلترا دلیزینن اوها وی حکمی دکن لبله اوی دو وقتی که نیز ده ام باورن وی حکمی وان وی بقدر لورا پشتی که حماسه هفته جوت مهده طوفان اخسایل وان راکر ایدی انسانیتی به هندکایی هم دکارم بیجن او روی وان جاره کدن خوند در لیتراتوری ده ام بیجن لیتراتورا انسانیتی ده گوتنه کی هولوکوست در کستمون سروی ده نانی وید اوید خوارن لما تعده هاتیه کرن کوم کجی هاتیه کرن لی ایرو او کوم کجی او هولوکوستا کو دویژن هاتیه سری ما ایرو راستین نجی بل که هیا سروی مسئله گر کو خبردانی و معاون کرم کن ام در باسی مسئله خواهد دیابن بیشم که فاتی او چند بویره که لبعض الشيء شيء بون تديك ام بيجنا بالخاصه الجنيني محمود عباس مثلا محمود عباس شي درد سر دردايا ويا جبلي تكلفاتي اذا سلوينا نتشن كلمه بقول انا يا دوردي تديما بحثا كي ايرو اف ظلماق فلسطين تيكرن و همجي كدمجي انسان دي وكاوي مساله فلسطين كت رجبي ايجاري اي وقت محمود عباس چاوادكن يعني شخور تخوازن رولكي براستي جي يعني فلسطيني آزاد اي وقت حماسي اي وقت اسلامي جهادي ومسلماني ند دبن باندورا اسرائيل دنه اي ولو تخوازي او السر خوينا وان جي قهرمانيا گچي بويه او تشتي جي هاتي بدست خستن وينا وك هاوي ام چاو بيش وك دولمك ام بفكرن فينا و ناجوان بدزك كيفاتي
يعني نيتا ويقولوا يعني همجي الاليكاريا وينا اليكاريا عمري خاط خوازين بتجبو قتل عام بكين كابو جو فلان جنايتنا بكي وهمجي يعني بفي هواي دخوازق يعني رولك بدزه يعني بنيتك وين يقولوا هي يعني شلون بيجن دبي هاجر فلسطيني هبن وهاجر مافكي فلسطينيا هبجي بلا اب ماف بهاو تاف فلسطيني دبن باندورا اسرائيل دبن يعني دبن باندورا سيونيزم دبن يعني نا كسني سرب خوبن فكره خو يعني ازاد بن يعني بهاو طالبر اسرائيل رابن يعني بيشما اسرائيل ظلمي المدكه يعني تشكي لي برسيني بي مساله لكن يقولوا مساله خو بتوينن يعني نيتك واني يقولوا جي هي چونكي ليد نارن يعني ما نكارن فلسطينيا جبني جميدان راكن كيفاتي نكارن جبني ميدان راكن ايوه چالو چلو بكن ايج ما يجي بلا هما كي ما بي امي حماس يجي هولي راكن وايوك حماس دفكرين اميش بريف وان بكوجي نارن يعني ممكن كي انسان تجكاري مش بريف تبع بكوجي بيجي تحمل امحاكرين ايجا جخور فلسطينيه جمانه بلا اوانا كس دنگي خو نكي او شي خو بجريداي محمود عباس ايوك منا بكن وحمد بن باندورا اسرائيل دبن ودنگي خو نكن ابدا بلا هما اسرائيل تشامر جوان ركرغو جبيد رابن هم مالا خو بار بكن امل شينا خانيه وخانيه ابا بكن بيوطا المسجد الاقصى متشي بتربيتي كرن كس بلا دنگي خوش مرنك دليما بخواس كينج المسجد الاقصى جي خرات كن بلا كس دنگي خو نكن ام ايريش مقدسات بكن بلا كس دنگي خو نكن عرضي واشغال بكن دنگي خو نكن يعني بفي شكلي تخازن ايوك محمود عباس يعني والفكره وينادو ايد بينا بجريدايف يعني بربكن هاني تقواني يقولوا هي بله فقريب ويريك الباتي شريعه يتشد بن بفي معنيجي ملك هذا معنيه بكي بله يعني جخور محمود عباس او اداره کو دبن سیوانا ویدا حکم دکه دخوازن و کولکی بن جبوان شخو رولاوان جی اونها یعنی حماس ام گلک جرا دزانن یکیتیا دناو بینا فلسطینه ده دردخم پیش نخواستم برخودانی نخواستم دخوازن او صفه خو خرد بکن قوی بکن لبله هر تم در روشک وها گراند آجی دیسا محمود عباس او هناك قاشوش خورد بين بوليس لبله او جي شخو تشتكي جدايه لورا کو پلیس به کو عرض آخ کی دسته تده به کو ناویت اداره کی بت باش بخام بیاجی سروک کی بی لازمه تو حکومت خود ورد لهمبری اشغال کرا داگر کرا بدی نشاندان لبل دست خودم درجه خلق فلسطین دکه حماس اندام حماس دگره وان بنچاف دکه وان شهید دخه داوی درو بر حماس داخیانی که تند و حشک راستی وشان بار وکرد سرمدیای ده وقت تهدیده کی لهمبر محمود عباس شخوا باره سر ملی ما گرانه اوجی شخوا ناسک نه بوی رنگی داخویانی کی دابو که یحیی امی بگرن مثلا خویا نافخویی در حق اف بیواجویا نوده چه هیئت دسته مده یعنی چه دیاره چه امجی فهم بکن براستی ام دزانن کو به گازی و بانگا دولت باخچلی اف پیواجو دست پیکر و به دست خود دریجی پارتیا دمیکر وانجو خل بری دولت باخچلی خوار کرن پشترا ام بیجن چون به اوجلان را هفدیتن کرن اوجلان هنک خواستنا جوان کربو و هاتنا آنها لپارتیا ام بیجن دچنتین پیواجوی که نو دست پیکریه وکی کو وها جبو چکو سلاح پککی بدن بن عرض کرن لبله هی نزلاله یعنی دماکو املوی مسئله بن هیرن امی چوب خوین وقتی 4 دقیقه کرم کن كيفاتي دراستي يعني إيرو بيكا تشيش هبرد بيجن بالا نزلالن فقط تشتي يعني أم زانن وتين يعني هاتن باركرن يعني دبي بلا اب بكك سلاحي يعني تشكي خو بلا دينه بلا جبني يعني نما يعني سلاحي يعني وان هبن في شكل يعني براستي يعني قلت لنا عول دولتي فياي وجبريدي جبرجي يعني اوجلان ودولتي هنكي تكليوان قبر هبون زمان ده وچراغ هاد قرتنجي
قو ازي خدمتي اج دولتي ربكم السيرفي قوتنا وينا راستي يعني قوتنا بخشليني بفي يعني قوت في معني يعني دجي خدي ما دام كي تقوتبو ازي خدمتي اج دولتي ربكم احيرا هفار اشتر بكري كا خدمتي بك يا ولا يعني اجلان بخوشي ميعادي خدا قرتي يعني جوانار ايج يو دبي ام ريبر اجلان وياخذ ام يعني ايج دبي وينا دبشن ولو دبيشن وينا هو فرق كيف فاتي وك سمبولك يعني استعمال دكن هيك يعني بيجن يعني بخوا شو ذاتا يعني بايديولوجيا وينا شيء شو نزلاله يعني مواجي يعني مواجي ببيجن فقط هيك ايديولوجيك وينا هبيجي يعني فاناش فرق سمبولك يعني بكارتينن فقط يعني نجم بيجن يعني الا كي ويحر قوتنا اوينا بك يعني الجور قوتنا وي كاري قماشين تشكي وريت النيه جبر بيناجي برق ميعادي خوش دا قلت مش يعني عمري ويناجي وقتي تمام بذي يعني بايا عمري ويناجي برمزن بويه يعني دولات افيك ولو وقتي ميعادي استعمال كرنا وينا تمام بويه تدي بتركي دبي سون كلانما تاريخي يعني تمام بويه تخازي برق يعني چند روز يعني جوي استعمال كرنا داوير مايه او روز برق تمام بذن هجر كارب هناك تشنا يعني الهيلا دولتي كارب الآلية دولتي هناك تشنا بك خوازم بنا وينا بدن كرين كيف خوازم وينا بدن كرين فقط أبيا بشي درجة يعني وش حق در كذا يا هوتا ويلقوتناوي ورقو داري كرين يا بر يعني السربينا يعني سؤالني مركاري يعني جلك مجي إنسانات سري إنسانات جلك سؤال هني يعني بيا يعني احتمالا جيتشوا احتمالك يعني ولو امكان بدنيه كذبه مساله يعني سوري ده حبكي يعني بشتاوان سوري يعني حبكي واش كاست عملوا فرز بكن بله قطا ام بيجن افيك وان استعمال دكن يعني وكاوي بشجريا وان دكن وقت دولتي مثلا المانيا فرنسا يعني امريكا وانا حقش پشتوان کابه بچه شکلی وی وکشن عجبا وکشیان یا نه وکشیان یا خودتا ام بیجن اوید هندره وان ده ایک هندره يعني پاکی دبیا هندره وینا ده هر یک بلکی یک به هند کا بگیری داینه هنک بلکی به امریکا بنه هنک به آلمانیا بنه هنک فرانسا بگیری داینه اوانا عجبا وی گوتنا و به یک یا نابیه يعني ابجي هي یا خودتا یک قبول كريده وقبول بكيف يا خطا كيفاتي ابجي هي جوخا يعني يرو يعني اب دولتك ام دبيجن جبو تشي بيشتري اواندك جبو يعني دي بي يعني نورجلاتا نافيند دولتك ولو سربخوا دولتك ام بيجن يعني قوي تنب يعني وان استعمال بينا بألكاريا خوش بو ويناد دنوان هكذا زانبن يعني وي يعني كاري تركي بمشي وتركي في يعني داني نواني تشكي ودولات حبكي يعني هم بيتقوت بده نمكن يعني ألكاريا بدني بله يعني افجي هي يعني PKK روجا كو آوا بويا ام بيجن حتى 6 هفته جوت ما هي حتى سال داویجی فکریات اوی لسر کشتنا کردابیه یعنی دناب کردا دا قتل عام کریه کوم کجی کریه ایریش کریه یعنی سبی رو اوی ملت کرد لنفت لنبیجه که مقصدت چبو یعنی تا اوقاس چما مدا کشتن یعنی شخوش برده جی ویا دناب خبردانی خود دبیجن مقصد آمنه ام بیجن دولتك وكردستانك آوا كرنه يا جنب ام بيجن سر حكومة في كردا وها يعني بتني بهنك قوتو بيجن وسا خيالي جبو ملتي بي بخابينن لبالي تمو دايم وك معشك كدستي دولتين امبرياليست بونه يعني افيا بخوجي زان دماكو PKK آوا بو پرینچک بو و یالچین küçük بو کلکا هفدو بون yani دولتا کوریا ترکیه بو و حتى آنها جي دو بيجي أمريكا وتمام استخبارات وان ي أوروبا لسوريا دناوان دنه يعني أوي ملت في نبرسه مقصدا وتشبو وتشما أو قمدا كشتن
Yani o pırs dest pekiri birayı fatı. Yani iro çend royu malume ve heyetik çu imrali. بله Pişti gahatu pe ve hevditinik enjar peresti Tirka. Yani me hatta nadgo şehelket MHP şehelket dem şev istifade etkin. بله Çünkü çok az erişki dibun o helke gizede dibun. Avuli bu ara hevditin kirin. Dur AK Parti'r hevditin kirin. Do Davutoğlu Gelecek Partisi hevditin kirin. O hündüre sirredi yeniden Refah Partisi Saadet. İyi Parti goz hevditine pernakım. Ev sureti ge iro çend roam de televizyona dibinin ev tişte suala gittu dibêje di sahê de birastî em li gelka rastên em ber bi ku derin ev çi meseleyê ev çi ye ev tê merak kirin. A du dad hundirê vê mehêdê piştî ev hevdîtinê partiya ge xelas û pê ve malûmetê we ye ev heyeta demê ve dîs here İmralî duê dera Öcalan ve çi beyanatê bide. Yani li gor hesab û kitaba tiştê ge xuya dike aslında ana gel yani Türkiye ve kamuoyu ver hazır dikin bu Abdullah Öcalan beyanat kebide be çek u silaha daxın eme duvarı siyaset yedi şirope ve hakkı mafi kurda eme bejin ve bir Paris'in ihtimallik zedeyi mesine beyanatlık bir rengi ve bide. Peki çer bu yani iro bu çahad ve nokte aslında tablo gerek tuhaf ki jordu lebnere. Yani iro ve hakikati hem kabul bikin. Yani ne PKK teni tamamı örgüta iro dişerti iro de lugor teknolojiya iro ame de çekadı de ciadı de ame ben seri çadı ve ame ben eriş al karakola bike ve ame ben askera bikujin ve dera ve jiyana xo berdam bike şert u merci ve neman birayı fatih. Yani iro am gizanın siha iha le jorun و kamera ke li ser seriwanın nikarin tu gava bavejne. Ev şertik, ev ya medani kozi ke. Ev ya tesiru bandor ke servan de hele, tesiru bandor ke li gorme pır zede de hele ki ev çen salı ama merbe rasta tu erişivan vermezin çenebon. Yani yekik beze herem nafsu ke xob kuştin kirin bidin eylemek bir rengi bi ki belki bibi fakat dişki ver tünü. Ev yek. Adu da bir Fatih aslında meadeg silah şbu tamamı örgüt ha dağırtın lugor kanaatame şbu PKK cihati dağırtın ev yani منطقه çeku silahı mantıka ve nema ev yek. Peki şbu çi ve berdavam dikirin yani lugor zanı bu ev منطقه jer nema ev re nema şbu çi ev ya devam dikirin umud kon hebu Suri peyde lüve deral lugor xwe cig bi deskiribun Hesabı kitap, tugo el vedera, am karın bişin vedera, ya da lur hazır bikin, eylem ke bikin, ya da vedera am statük devlet ke bistinin sibej bovi perça, ge am bides bikin, am hamla bikin. Pişti ev hareketa, yani SMO am gişerti bejin, ya da am karın bejin, Xodiye Suriye'yi nu, alikartiya Türkiye aslında, ve erişa kırnu peve, ev Amerika gemedgo haku silah dane, çeku silah dane, ciki vek mümbiçe, ciki vek deyir zori, yani 2 saata mukavemet nekirin. Jereviyan. Şibu çi Jereviyan? Birey Fatih. Ana nüfusa Kurda afermi Suriye çuğası 3 milyonu sesidi. Bizaroku, bizafu, zeçu herkes. 3 milyonu sesid ve çava idara devletik Suriye neviye zedetir ve bike ne kare bike. Preveş sedin not Arabiş xendi vaneti. Şiber ve idare kirna ve dera yani vana beri xwedidan var milleti ve beriyawan radibu. Yani berege erişik çebebe ev milleti de hündürdü ev aşire biçek u silaha ev jeradibu şiber ve tunları van devlet van bajarana 2 saatta idare nekirin hoşvanar hişsin. İro tabloya gıxuya dikin mazlum abdi ya da mazlum koban lakaba ve gişerdi bejim beyanattık da. Beyanata ve çibu gu am hazirin şibu çek u silaha daxı deynin fakat dişkiyem dixwazin. Çiye ve Kürdistan'a Irak'ı em heremek serbixwet xwazin beyanat şehela didhat şehela Suriye'de vakti bej Türkiye xedbe ve beyanatı askeri bu dişki vaya nay kabul kirin tamam mafi Kürda ve bedan milleti Suriye çabı mafi Kürda jivi bir rengi be fakat dişki bir şekli nay kabul kirin tabloya gıxuyadı ki ev umudavanji hat şikestin yani gitişte dugoteneme çeku silahlı Türkiye devam bakın
ya da الجیکی دام بکن او umuda سوری شوان ما بو ایرو د تابلوی خویاد که برای فاتح او یاشینما tek umudu kuani de hebu ez veya bebejim am خلاص kir yani şibo çen ben belki ev çareseri ya da çeku silaha geberdin konjektüra geredi de wan mecburdu ki lugor xanata mı Amerika o Türkiye duvarı wan del hafkirne çünkü lugor Amerika siyasata Amerika aslında de Suriye'de serpeye dermeşan çibu Türkiye tengasiye aslında Türkiye ketve derape ve hedefe amezin ev düşündüre Suriye'de nige İran ve nige Rusya şüve dera kutbeke. Yani nige İran ve Rusya şüve dera kutbebe şbu Amerika şüpheyede gel ki kıymetleri. Lugorbe. Bir de Amerika hesabı durduk. Yani ama ben İro çika Erdoğan'ı sibe me be hükümetek de bu vakta varı ama bejin ev hesap ki virengit ki evi niga boş naile. Gitvan aynanad nere, tulvan süretanad nere, yani şansa PKK ya da amkarım bejin Suriye PYD ya da tübe YPG ev biçek u silah beze hak ki bdes ya da devlet ki bdes bikim ev ne kediye lugor qanatamı lugor çareseriya pevajoya beri a 2014 o 2015 ana Türkiye bir de siyaset ekdi meşine şbo Honduras de bejim bene beri dugo çareseri fakat her tişi desteğim beraber dabun. Redgirtin. Adı ame bejin liseri çika asker bile ame bigirtana ya da yek berafandan deswan nedda. İro tam tersi İbrahim Fatih. Şehel kedi eylemat ki şehel kedi tarı kandili şehel kedi Suriye operasyonu etki şehel kedi bir vam derik işlervet. Yani hundu bejin ev pevajoya çareseri ya kod sala 2013 14 gel ki cudatire. Cudatire. Gel ki cudatire. Hükümet eje derse ki derxistiye hundu bejin. Ders derxisti çünkü alan şu an revetkir o dugo çareseri avanaj vekidi. Bale. Dimeşan iro tam tersi tengasye dehele lugor xanatamı Abdullah Öcalan ve beyanat ki bide fakat ve Kandil çavalebnere pede ve çavalebnere ve peşte ve abelib. Ki Yahya vakit dise daxe vakti memaya ki Yahya Turan vakt çend daxe serve dise haber bedin yani seri 25 sale her dema hilbijartine de çıl şes haşte vekil بدستخن yani PKK و partiye ko peyve gredayne demi و HDP wan ser siyasete de tişteki بدست نخستن ve zanın ser çekustile hedaji tişteki بدست نخستن yani ceva millete Kürde disa tişteki heye AK Partiye embejin Sero Komar Erdoğan ligori siyaseta xo kim ya jî zêdeşxunîne pir hêkêm tire jî hin tişta em bêjin wek ziman hinek em bêjin deriya lê vekir û hin dersê zimanê Kurdî em bêjin televizyon hatine vekirin kurmancî serbest bû saziya da kurmancî tê xeberdan welhasil hinek tişt hatine çêkirin evê ji bo pêşerojê vê pêvajoya nû وكك عبد الله جو ودرسك جي ستاندبن جاليه حكومه دولته ده يعني وكي دمي وبكك تمثيل كاري كردا پیشملت بدن یا خطا که و حادثه بکن یا و بیا بهن سیاست رج مجلس ره parti سر ويتشتي تدبي يعني بلكي يعني سر مافنا ور خبردان وبانا تمثيل كار ور ديتن از يقيناكم يعني تشتكي وري ببي فقط يعني السر دني قداينا تشكا امرو بيجن قلتن هجر قلتن يعني جرانيا قلتني جرانيا قوتي والسر مثلا كيف فاتي قلتي جيلك جي او يعني جيل وان تنگ وي اشترف دولتي به افانا حرد ورن برهف وبالراس راستا وچراغ اوجلانجي بيجي كيبانا بلا تشكي دينن گرانی لسر وی گوتنی چی به ابو چاغی پسیکولوژیک من اوی پشتاوان یعنی پشتا ای کی پشتگیریا چکی دکن ای سلاحی دکن وانا پشتاوان وره اشکالاندن وی لوان دتنگایی وی لوان چی به یعنی جبهاوان وی وره اشکالاندن او چاغ گهرگر هندک جی یعنی هنک ندوی فکری ده بین امی ور فرض وکانا هم چاو بیجن امی ولو حساب بکن که يعني يرو هم بحزارك يا 2000 يا 3000 بكاتش قسة إيه كي هجمارة وان شقسة يه هندري سوري دي
و إيل عراقي فانا تفدي جغبني بيدي يعني ها جغبني وينا هاو سر حسابي بككي بكا چند كسيوان هني همولو فرض بكن وچغا بگوتنا اوجالا و واندورا وينا و ايجي لوي يعني اگر هندوري تركي جيت پشگیریاوی وره کرن هندوري دم پارتي دي پشگیریاوی وره کرن ككفاتي او چغم چاوا بيجن يعني 2009 وچغا بينا قبول بك بين صدق هزارك بلا قبول نكجي هو چغوي يعني هندوري قوا وقوا قد وبهاف كيفن اويج سلاح نداني او ناوي مجبور او يجي محافظ يا جوي تسليم شحال بقى يعني لولا ويبش جيرياوان ويندك بمينه كيف بله يعني هناك مقصدا بحشلي ودولتي جي فكريات وانجي بمن ابو هناك وانجي بريها بدا يعني لولا او بوزيشن وانجي هي مقصدا يعني اوجلان قلتنا خد يعني ولو الراس يعني ام بيجن يعني هاو بيجي راست بيجي يعني تشكي دينن شو دم بارتي جيني كار تشتكي بيجي او يجي تسليم او يجي مجبور قوتنا وينا بك في هواي ويقارب يعني تشتي بك بله فقط دمانا بري بله صميمي بتشغي برسكريب هاب بله لوی مسئله مهمه مسئله کرد حقین کردایا جمد کار میجنه مستر به هنکی خبر بدن یعنی اویا کار و ایشه سیاسته اویا مجلسی ده لازمه بیت خبردان او نه کار پارتیه که تنیه پارتیه که یا جی کسایته که شخصی که کجرته گوتن سروک تروریستا سر تروریست یا جی وک امبیجن پیشکش و تمثیلکار کردان نه دیدن اوی خالتی جاره کردن نه کردن سر وی امی چند گوتن دین جدیسا پشتینابری بیجن پشتینابری برنامه وی بدومه تمام. ماشان هجا ام جاره کردن به هفدورانه نرینا راست دومت قسمه داویه ده براستی لسرش مسئله کو جنود ده حتی دست بکرن ما خبر ده يعني ما يقول مسألة حقي كردا وبكك جهدو جدانه يعني ام ايرو لباجار آمده لميردين لباطماني للرحاي ام كدر در كيفن كولانا بپرسن يعني مسألة بكك مسألة كرد هي عاصيتر دكه يعني مسألة تشيكا مسألة سلاحة مسألة شدته هي زيادة عاصيتك جبر في جبری ده یعنی د سال 2012-13 وان ده جی ما گلک جرال ویدر بحث کر ما سیاست مدارا کرمیوان اشتر بیجم ما نویسکارا روشنبیرا ما کرمیوان امان مثلا پکیکی جدایه مثلا حقیق کرده جدایه ون حقیق کرده بینن به چکه و گریدن حتی چک دستی وان ده به حق شلوی داره یا جی ونی جی حقیق کرده بدن شرط چکا اوج حقيقة يعني راستي نينه يعني نحقه جبر في ما السر في جرك جرا خبر ده آنها بيواجه كان نويه سياسة مداري هرميج هنا وأدفيجم سرو كومار جي أردوغان جي حكومة خوجي وخلتيك وها نكن شاشيك وها نكن حقي كردا بآوائي سر سياسة ده مجلس ده بخبرداني بلکه برای گشتی به مدیا جواکی دی قنال سیاست قنال سویلا هی گوری بره وکرینه هی زلالترن سر اون چطور خوازم بیشن و دکاربن بان هر دویاج هفدو جدا بحسبینن يعني تشتيز داويد بمسألة بجم از حكومتي يا دا دولتي ندوي وارد صميمي نابينم يعني راست إيرو تراي HDP قشي قد حسبينه و تو وقتا ملت کرد تحسبینش 125 اما بيجن يعني الرأي وكيده الجور مليون عز حسبينم يعني الأديمان الميردين الرحاي الجل جا كنت حسبين 175 اما بيجن ملت ناده هدفه 125 الجور رأي والجور كردي تركي عز حسبينم فقط دولة بيشافي لنا نرى الدولة إيرو نيتاوي نما في كردايا يعني إيرو بوليتيكا قد ماشين جي دولة شبوك اف PKK دفش çeke berde o döndüre Suriye o koridora PYD YPG tehlikak jerçedi bu duxaz eve bertaraf bike yani İro hamle gişte avetin gave gite avetin
ne li gor em ê bibêjin mafê Kurda gibidin ziman ki bi vî rengî ez nabînim. Yani beriya PKK jî wek te jî kerem kir, yani gelek saziye sivîl jî gelek partiya jî ev tişta heta hûn ji hev cuda nekin di vî warî de hûn pêş dijî narin. Zaten em ê bibêjin meciyê dewletê ya da em ê bibêjin hikûmetê aslında giş hêlkê de bixwesta ev PKK zayıf bikira berî her tişta mafê Kurda bi çekêv girênet da. Ki pêvajoya çareseriya a 2013-14 ge em dişteğilin yani duê derade tamam gavin hatin avêtin ev çareserî neçû serî eş bo çi ev heqê Kurda mafê Kurda hûn bi wê meselê giredin. Îro jî aslında ji jor di wexta gimerel meselê dinere PKK di vê derade firsetek herî mezin wenda kir. Yani wekte jî bîska digo şehirkede 8 milletvekili testendiye, şehirkede 126 heb belediye testendiye, şehirkede devlet teklifekte dahi te goти yaver katü çi dixwaze werin em ser maser onem. Şirîkê hikûmetê. Tu şirîkê hikûmetê bir de mafê Kurda tu çi dixwaze ka lîsta xwe çek ya avanê te heqû ketine li serê çê wer ez ê wan bînim ez ê îş jî li vê dera bidim min. Fırsetek bu wî rengî aslında şu bu Kurda, şu bu mafya Kurda miladik bu. Heger samimiyetek girê bida, hakikaten derdê van insanına Kurd bana, mafya Kurda ba, ve çağa bawer bikin ne 8 milletvekili, carek çi biçana hilbijartina ve 105 vekil derxistana. Çünkü millet duxwest ev kuştin şoğle rabe. Ev tesirgi çê biba, îro di dewsa Bahçeli'de, di dewsa MHP'de, navê berî HDP anam dem dibêjin di dewsa wê de ba. Yaqîn bik ana di ser van mesana de me behsa özerxlikê dikir. Me behsa mafê Kurda ev va 20 hebana hatin dan avê gava jî lazim e gerek bê dan em ê ser vî tiştî bihatan Yani kuçek û silah neyên xeberdan. ne hatan tabii. Neyên masî. Ney masî. Îca ew firseta ji hêlkê de aslında PKK ji destê xwe berada hem ji bo statiya xwe îro wek bîska me kerem kir îca çatiye îro devlet zaten niyeta ve ne mafê Kurda ana tamamê politika îro ana dimeşîne siyaseta duhundur dijî ev beyanata Bahçeli jî operasyona Qandêt ve Pençekili jî o operasyona Sûrî jî gezlê dinerim sade ji bo PKK tasfiye bikir çekê berde fakat ev mafê Kurda siyasî partiyê dijî STK jî ev ji bo mafê Kurda gerek tesîr û bandor ke îro li ser hikûmet ser dewlet jî. Yani şu xwe em bêjin rojên wiha da yani li gol nêrîna min divê li ser heqê Kurda anha neyê xeberdan. Yani bi vir ve neyê girêdan. Belê bi vir ve ji bo ku bi vir ve neyê girêdan ji wê dibêjim. Yekî Yahya hûn çawa din hêrin yani dema ku îro İmralı dixwazin têxin nav meselê ji bo ku çekê PKK deynin PKK tasfiye bikin. Di demeke wiha da em heqê Kurda dîsa bînin serê xeber bidin li ser hinek pirskirêka xeber bidin wê ne rasta rast be jî bi awayekî pê ve bête girêdan. Yani li gor texmîna we piştî vê meselê wê siyaset meclîs saziyên sivîl êdî giraniya xwe bidin ser vê meselê ya wê ji aliyê dewletê ve hikûmetê ve çi gavê avêtin yani tu heqekî ji aliyê Kurda ve êdî heqekî ku bêdayîn tune ji xwe em hemwelatiyê hevin û ji xwe em bêjin qanûneke me esasî heye û wad meclîsê dane heq ew qas wê bi vî şeklê bidin pêş millet digor we. Muhtemel yani ولو خياني ذيك يعني سلام مثلا ما في يعني كردا يعني بخبردان يعني اشترف حكومتي في يعني يقين ناكم دروجه وان دي تشتي ولو هي يعني اولياء وينا جوا ميجي يعني قالك حبابه وطا يعني رايا قشتي تركيا بيجن يعني ما في كردا يعني تشني بياخد ام بيجن يعني تشي حق دكن لقول يعني رايا قشتي وتشي حق ناكل يعني بيا يعني دميجي قالك حبات بيا وطا دميجي يعني رايا قشتي دي نزل على بياخد ام بيجن جوار نا مسألة كي جوار حل كلنا
يعني إيرو بيجن وكأنا تشوا يعني إيرو آبوري د پیشروجه د مسئله کی مهم به ایرو آبوریا شخص کی جر در دیوی او آبوری وب شکلی بمشه يعني هم بيجن تشوا يعني أنا كي وقت أنا جار ناجي بحسابي قانون أساسي تكرم تليد نرى دبيا مثلا هم بيجن أبناء ندرو جواب متهي يعني جمرة يعني قانون أساسي بتشرنجي ب عجبا قانون أساسي وشراق ويرنجي وهند بيجن يعني الفكرة خلق عوام ده أمولو بفكرين يعني دبيكي وشراق قانون أساسي وربهارتن وتناني ملي زيادة ببناء ولود فكرين يعني نأو نيرينا قتي بيجي كي إيرو حركس يعني بياخد عم بيجن إيج سياسة مدار بياخد إيجي فهم دكن يعني بويرنجي يعني سر رايا قشتي هم دبيجن بله يعني رايا قشتي عنها مسألة كوهاد روجة ده نابي نجبر مسألة اقتصادي آبوري محتملا يعني وري يجي يعني محتمله بيجي تشكي محتمله يعني وبي روجه بيجي ناي روجه بي وشغاكي رايا قشتير نا مساله بي هو شاغ مرك عارف بيجي كيش حكومه ترجوي نا مساله يعني بياخذ تم بيجن كيفاتي يعني او كسيغ ايرو ام بيجن جوار دبي تشكي دينج وجالان رقم ورا فرض بكن شوي وينا شخصي وينا قلت التاريخ وينا ديروكا وينا تبخوينه او مثلا يعني كرديتي وسائره ياجي ما في كردا يعني يكي كرمانج كي نيفانا بياخذ يكي قدرت كي وينات في مساله هبه وك وينا اي وينا درد كي ويني ولو تنيكي اي او شخصي وي رولاوي او تيك بيش يكي وك محمود عباس مو فاكر جوار رولا كي وي هبه هركز قيداي بوي بب او وينا بكر فقط جوار تشتكي نه ند دستوان بله وان بخاطرني بي روجي خو درباس بكر افتشري چند سالي يجي يعني ببي رنگي ايجي يعني قد بيقوتني كي ام بيجن سروك اوجلان في شكلي قوتني تشتكي دي بيريكا وان كيفاي يعني تشتكي الوان زيده بويه بياخد تا قالكي اونا دان بيش خو يعني لسر ما في كردا كرمانجا بيجن تشتكي يعني بدست كتي هي هكيرو دولتي ام بيجن بياخد تا اردوغان شخص كي يعني وكاوي قالك انا كي قلت هنكي باني تجوار جي فكر فرسي دبي دلي بخوازي بي مسألة هك يكي حل بك هذا اردوغان ولود بيجن كيف فاتي يعني ابناكي دولتي بانسياتيف اخو بان ما فانا ما فني وقت ام بيجن وقت تلفزيون كردي امور فرز بيرتا لوفرسيتي الفاكولتي كي مثلا بيجن قسمكي كردي هذا فاناكي يعني دولتي برضا خو فانا تسليم كرنا نگم بيجن يعني بزورا فانا بياخد بيچونا اوجالان فانا بدست بله راسته بينا تشك دست نكتي بله بله يهوي يجري فانا جي كيفاتي بي فان روجانا دجي بي اوي دجي از يقين ناكم يعني فان تشتانا يعني ورن روجافي بياخد السر ور خبردان وبياخد دولت غافنا پیش دباویجی یعنی لورا یعنی امچا بیشن که فاتی یعنی دبان مسئله ناده دمیجی بلد یعنی هین راحتر وقت مثلا که عبدالله جگوتی سال 2013 دیگه او تا هین دکفتر ده مثلا هین راحتر و بها تحل کرن یبوی رنگی نه تحل کرن که فاتی شاوا چیبو اوان فرصتانا جدست چون بله فرصت دست چون دولت هین بهتر خورد بود اب اندیشه دولت یعنی اب ترسي دولتيني قوي دولت مثلا بيجن بفيد دو بارتشا بياخد بيجن تكيجي كيماني دي ايرو زماني كردي بيجي بلا فرمي دي مكتبات دي فرمي يعني دي دولتي هبه تو بيجي وي شاغي وي مثلا تشاروجي دي بينار وي مثلا بخبوني مثلا اوزركليكي بياخد بيشتي بينا يعني هناك وي دعوه دولتنا لما نكن دولت بينا جبينا نباوري بله بركي بينا نباوري يعني يقيناكم يعني هم بيجن يعني لو برحتي فانتشتاني دي يعني ورا روجه بله هين يعني رحت تشتي هين يعني بسيط جارنا جي ناين حال كده نهاتنا حال كده كيف بله يعني كان بيج ما مثلا يعني تشكي فرميده يعني ام بيجن دولات ام بيجن وكانا ترك هوا يولاري ام بيجن الاولى ام بيجن دويناد
يعني يعني بانجليزي veya عربي خبر بدن بينار ما تكاب كرمانجي خبر بدن دبي زماني چارا بلا كرمانجي يعني جوار تشنا بيجي دبيجي كيف نعم يعني بنا تشني بسيط يعني مجلس ده رئيس سرقان رماني خبر دا راستي مرة بحث بكجي بلا يعني تشكي واولو مسألة كيك يحيى مالوا آوا جبوه مجاري دسه دقیقه دنجی از دورا گوتنه بدم و هیکو هون لی گرم بونه مثلا سوری 61 سال ام بیجن دبن ظلم و زورداریا بشار اسد تما و خلق سوری گلک تعده و ازیت کشان پشترا ام بیجن امتکارن به پشتگیریا ترکیه جی خلق سوری انشالله جبوان و بخیر به بشار اسد سوری رویا ایرو دست خلق سوری ده اداره سوری لبله هی نویه هی ام بیجن پیشته و سوری چوا سیاسته کی باجو اویا هی باش نخویایه هون پیش روزا سوری جبو ملت سوری چوا دوینن هیویا وجبو خلق سوری چیه؟ سه دقیقه كيفاتي يعني بيشكتنا يعني ما في خلق سوري وآزادية وانا يعني قريداي باشكتنا دولتي غربية باشكتنا آليكاري إسرائيل ذي وقريداي ذي يعني باشكتنا وسايتا سيونيزمي كيفاتي بله ناب قريداي يعني تشاوان بيجي وقت إلو تشاوا لتركي هناك جماع يعني قسمك جي تركي إلو هر تشتي قريداي خب هينجي بنارن دقلق بشتي بي كونكوجيا غزة يجي تشيبو تمامي بوتي أوروبا هاتن تشكناندن وان بخوا بوتي خوارن يعني إيه ديمقراطية إيه ما في مروفا بانا تف أو بوتين بون أذاكر بون أوان بوتانا هن كاد دا بيوان شوار عبادة تكرن أف بوتانا وان دستي خوارن بيشتي دقل هنكي يقولوا هني أنا كيجي للسوري جي كيفاتي ومجادلات هندري بنابينا فان دواركرن بنرن لو شغال مصري هم بيجن محمد مرسي هات سر شوا كرن تدي يكي ديكتاتورك وك اسد مثلا بيجن خواستن جوارن واب سيسي انين شيناوينا يعني اب ديكتاتوري اسد جسالا 2011 وحتى ايرو يعني الجور شوي لسر نقاد قلت كيفاتي يعني الجور عجبا روسيا وايران بو عجبا نا قلت بيجي روسيا وايران وينال سر يعني وينال سر بياغر وشغي اف قلتنا هاني او فكره هان شاشه ايكي اسعد جسالة 2011 حتى 2014 لسر نقاقر امريكا واسرائيل ودولتي غربيه بون ايوك المانيا وفرنسا اي قد بين ايرو ام جي كونكوجيا غزه يتيكن ام جوي كونكوجيانا ام نورمال دبينن يعني سيفيل جوارن كشتن شخوت خود ناف سيفيلا دبشيرن بساير بان قوتنا دكن هافانا بون ايجل بشت اسد سكنين اف 16 سال بشت اسد سكنين وان اسد لسر نقاكش هشت كيف فاتي بله اوي خول برف اسد دان كشتن تركيب بنات او يعني ولو روسيا بي ولو ايران بي ولو هنكي دنيا بن ايه خود بر اسد قدابن كشتن جداي او انا فيغوران بون بله كورتاهي رولا خو تمام كرن بله وقت يقوم يعادي خو تمام كرن خدان كشتن خوينا خوجي رجاندر مع الاسف فقط تشتك بدست نخستن كيفاتي او نا يعني لورا ايه خديه يعني ايه قوي اصل قوي سر نقاد بيادقر او نا يعني امريكا واسرائيل ودولتي غربيه وامبريال باش مالا وابا كيك يحيى مالا وابا خود جوار رازي ود سه دقيقه دجي مساعده بكم كيك عبد الله جوهداري بكن باش امي خاطره بخوازن كيك يحيى دبي خرطبون و پیش وچونا خلق سوري دولت سوري ياج دولتك کو حکومتك کو خرط آواوه د پاشکتنا امریکا رژما سیونیست و دولت غربی ده یعنی دما کو دست خو وکشینن او رولا وانی کو د سر عالم اسلامی ده تبلهویه که دخوازن چه بکن کو و دفجه بردن او سوری پیش فهره کرم کن 3-4 دقیقه yani beri her tişti Suri pişti 14 sala daha iştağlandın o peve esed şu Şam'e reviya
pişti Şam'e çupe ve aslında sê tiştên ştexlandin. Yek jê apir ev kesê sema o gijer dibêjin ya da hükümeta Sûrî gi dewr stendine ve idarak çawa bimeşînin ve çawa li millet binerin. Hatta ana beyanatê wan bala insana dikşîne. Yani afû derxistin. Hatta insanê di daîra dişoxilin şîkarê wan dernexistin. Got eskerê ginerem ê wan afû bikin. Got ê şiî wan tu çîka me bi wan re tune wan digot belkî dijminan tîk were bin. Yani gi tulvana dinere me jîkî fire xuya dike. Yani ek nerînkê di wan tişkî baş xuya dike. Em şi zulma Esed ew milletê wê xelas bû ew hefs mefsmedîn şêvê hilêt baş xuya dike. Endîşa îro alema İslamê çünkü Sûriye hakikaten dicîkî were deyê tamamî ji bo fitnê heremik were ye. Yani bi Iraqê vigirê daye, bi İranê vigirê daye, bi Türkiye vigirê daye, Sûrî zaten li ber çavaye. Yani din neqebik were deyê. Ev kesê gi dewr stendine pêş di vana wê pev kevin, pev nekevin, ev ya di mejiya de ana sual dibe. Heta gelek ê Sûrî li cem cana ji wan re diştexilim. Edibê me û narin bajarê xwewayê Esed çû. Edibê wela em temaşe dikin. Em nizanin wê encam çawa be. Hatta hinek çûn dibê em dîs vegeriyan ki encamek dijî veya derkeve dibê em newarin. Yek jê veya tê sual kirin. Adu da ev nigê İsraîlê tundurê Sûrî de. Malûm e wê piştî Esed reviya û pêve gelka gov ve İsrail bê tundurê Şamê keve. Nüfusa İsrailî gitê kevî Şamê ya da Sûrî idare bikin nüfus kuya were tune ye. Fakat çi bû? Ew tepê Golanê gijer dibêjin. Di 1974 de peymanek di navê nawan de bû. Li gor wê peymanê jî çi digot? Du perçe yani wan tepê Golanê du par wê îdara Sûrî de be parek da İsrail de be. Ki wexta Esed çû pêv Netanyahu gola û peywan xera bû. Tevî bi derxistî. Sînorê xwe pêş dibir. Ji bo çi Galantepe mühim e? Çünkü di ser Şamê re ye. Ji bo ew lehiyê cîkî bilind e. Av tê de ye. Ji bê wê dera bi dest xistiye. Biserrifîne neserrifîne asisiya İsrail evanê gihatine emniyetê di wan de nabîne. Ji ber wê jî nêzîka 500 heb êriş kir birayê Fatî. Bîna barûdê ji ku hat êriş li wê dera hat kir. Yani statüyagî İsrail têkeve Sûrî têkeve Şamê tune ev jî tê ştexilandin. Wextê me qediya dawiyê jî ez kurtayî bibêjim peyê de bû ge em ştexilîn wê statüya wê çawa be. Serbixwebûnkê bidinê nedinê ev tiştê destgirî wê çawa be ev jî zaten em qismî li ser hat tiştexilandin. Fakat di netîcê de tiştê xuya dike a fitne ez bibêjim. Di ser Sûrî re fitna herî mezin Türkiye û İran tijî heve. Medyavir jî bişopînin, awir jî bişopînin, bi zimankî tuj dijminantiya hev dikin, fitnakek jê mezin ji ew ayê. Yani ku Türkiye û Sûrî İran di ser Sûriyê de wek li hevkirinekî, wek rolê erênî yê baş olumlu ku em dibêjin bi cîbanîna ji bo Amerîka û Rus İsraîl jî ew ê ji bo vekişandina wan hê giranîkî bûna. Yani piştî ku ev her du alî bi hevdû ve dikevin ji xwe Amerîka li wê der xwe bicî kiriye rejima siyonîstî ji wê alî de tê. Tiştê gi tu dibe birayê Fatîh, bira bi dawî be gi şiklê te digo yani gi Türkiye û İran li ser Sûrî îtifaq bikira û îro bi hata vê nokta ji bo Türkiye jî ji bo İran jî ji bo Müslümanek ji zaferê. Malava ava, Xwedê ji we razî be. Kekî Yehya malava ava ji bo beşdarbûna we. Belê Kekî Yehya dengê me neçûye sehne kir. Tamam. Xwedê ji we jî razî be. Temaşevanên hêja em vê hefteyê jî hatin dawiya bername xwe heta hefteyeke din bimînin xêr û xweşiyê da emanetî Xweda be.